Bobo singing no or the baby room let's me aboa mo dwade o mudi no mo no ho ayeha wo mu yera Joseph Obeng president ya wada gutaku ano Mbuwenano yane fotosan for eye owen wenyam for ekano forata ene rapa for ene ye stakeholders na ye kwesiai ema woni ye di nkomo na nkomo tutwi mu no ekoba se watie ye na ye input no na sa media review de akoye ne se eye supplementary budget bi ene ye nyembe stream budget na betumi akacha ye how di nyira ne mum no woni ebesin konyo akopem November no a ye be ye the full budget no na woni yensem a ye dia mani na no wasone so na de beboa bia no wo de ahyesa budget no. For Dr. Joseph Obeng, president of the Ghana Union of Traders Association, and no ningina a media budget review and pay ye when mo so far obviously ka 722 so de be kwa consumer respect for him and na o chese omni na kwa kosia no mo gidi wa rehye mo so mo nsem a wo mabrobro so de ya kire no obehwe no watu ho na mom ye de mo come and penny that John Dramani mama na tena ye na papa yi djumadi akase bi akoso awon krapompone mantamu a suapon e friend say academic city university college for and a tun suffer man penny that John Dramani mama say o mo eya kwankwaja sum e de amankwada aba begentiti o honum no mre no mfre ne monyamo metachiri na honum na man penny that John Dramani mama kwakwa ne say nanse man penny na nadu dan kwaku for do asofo no o musunu o mo ban bi o mo da na die no won fa so bo mo bia se man penny na nadu dan kwaku for do no a ene o ka ho bie wontimi ntiatia ne nkwada no anama na ano hwe Cecilia brother pasike sum ne fie ya ne house girls of akwa se bia asemi enye odomfo na ya doma posifo ene de court anka gadama de hye ye hu ma chimpo na ka hye hono musa na ka kwa kuku wo kyerese mamperi akufuado mchese wonsi nkete na nipa binum wo mo na bamu ni adeade a wo mo dan subambo ne adie no wontie wonum na so ya ye abahye bone dodo. You find yourself in politics. I wish to sound a note of caution. As President Akufo-Addo said, your goal in coming into government is to enrich yourself, and I'm quoting, if your goal in coming into government is to enrich yourself, then don't come. Go to the private sector. Public service is going to be exactly that. Public service, quotation marks close. Very profound words spoken by the president more than 6.5 years ago. With what is happening today, I'm sure the president himself does not remember that he spoke these very wise words. Day of accountability will always come. And with the increased awareness that Ghanaians have, Ghanaians are demanding to be citizens and not spectators. Observe for way a man penny that John Dramani mama the attending a academic city university college ya a one crop complement to mama kwankwaja small ye at the man kwada kwako entity or honomono and omoton side friend or this answer me kokotuja some penny kufadu no one or can you ben fiensie and or cancer some says oh banabem so ye minister so ye deputy minister so ye CEO now what you so baby yesika and yen yena bemua kwai now one kasa koko bie wadwuma na se hol na bese sesika no a wakwa akwose sesika de free nanso ne mampedi akufo da sesa asem no kan no ne wura krafi kenya ne se ma Cecilia brother pass sesika akwa kosum ne fia the house girls yakwa ko wie no ma Cecilia brother pass me ya and nam so ma attorney general e de krata babo nti aba becha de property penti a wono mo tro krata e de koma police for se ma me no ni case yo mo de e court no o mo mfa ho nhwehwemu ene mfifimu a police adwuma na ye nyina emfamre wunum no mo nto aso emfamfiro no mo sense be yese police adwuma na de asem na e court lawyer Alfred Tuaye Boa woye aban lawyer penia be de ekire ene one samtwefo di nkoma o cheche mu ne enti a o mo ekoje eye case no e de fra police for nsem attorney general for and eba betu ho na mo say no. The Attorney General is given the exclusive authority by our Constitution in initiate all criminal prosecutions on behalf of the Republic. However, the Attorney General is not able to prosecute all the cases, and in view of that, various entities or bodies have been given the fiat by the Attorney General to prosecute on his behalf. One of such institutions is the police service. Let me also indicate that under our law, the Attorney General's office does not investigate cases. That power to investigate is with the police and other state bodies. So in the event that a complaint is lodged with the police will have to investigate, and after the investigation, then they may want to go to court and prosecute on behalf of the Attorney General.
Observe nti wey a lawyer Alfred Tiaye Boa and yete ne nkanwa na ochichiri mu ne nti a attorney general no de krata ekoma posifo mama me Cecilia Brada pa na sem no ababedi wunu mu nsem ya wo mo na eba behwede o mani adi akiri na mo ahwese atentere ne ebeye adwuma ewo ne nsensem no ho absafo ye free san komo no ho na informo enkom finfin mantem mo na no me nda etwa mu na mrasebe dwani a owo mrasebe gefie ma de hye wo menhia South Aboton pesua so ono akro na asaso ye Ghana ye so afo a oho ya ho ne ne ho nsensem so Dr. Matthew Opoku Prempe ya dodo na sarma ne se na po na University of Cape Coast ne ya mamre ne amane a wo mo ebo na baso ekwan soronko sokra na sa baso bokese ya University of Cape Coast mpenifo de ma Dr. Matthew Opoku Prempe na po no kuku damu a sa baso boy wo mo anya bi pen mampani da John Ajikum de wokufo University of Cape Coast abaso bokese ya wo mo de ma Dr. Matthew Opoku Prempe no wo mo de bi amana pen sa so na Professor Jane na no poku agimana abatu atwam na oye tuapamu de mama mpani da John Dramani Mahama ono so sabaso boya omde ma Dr. Matthew Opoku Prempe no omde bi amana pen ede akuku dampinu a mampani akufu ado cross so no omo ede sabaso boni bi amana pen enti sa bre no a na chese omo amamre ne amane no mo ede chese kwa atade no ahye Dr. Matthew Opoku Prempe no mo abona baso no Dr. Professor Daniel Esia Umba ono president Emma University of Pennsylvania NHS kukuda mpinu a ekwase no ede sansem se etudwa ekire ne ntia Dr. Matthew Opoku Prempe omo ekaka omani no ono ena sabaso bokese wi omo ede ema no. On behalf of our group, it is safe to say that we are filled with gratitude and a profound sense of appreciation for the recognition that UCC has bestowed upon us. This moment represents not only our individual professional achievements, but also a testament to the collective efforts and unwavering support of countless individuals who have contributed to our journeys. It is truly a privilege to be associated with an institution that exemplifies excellence in education and an unwavering commitment to nurturing future leaders. This award is not just a recognition of our achievements, but also an inspiration to do greater things. Observe way Professor Daniel Esia Umba waye president da University of Pennsylvania ano enana ochirichirim abasobo kesia omo edema Dr. Matthew Opoku Prempe energy minister osaso yemrase dwadima de hye womenhia South abaton pesua so na ochirichirimu no na eno achiri ena Sompa FM nsamtwefo ne nsamtwefo bopini Dr. Matthew Opoku Prempe energy minister kokobusa no sesa abaso boya University of Cape Coast ede amano no ede asem na obeka ede afa ho no chese futuo ana de beba mrante ne maba wa esisu ne no se yemi yani nko bibia yensekutamu ho na yensinkete se se ne esitie bia no ebieyi ebasa otwedi amponya nkrompon ebetonsu papa ede agusu amaye. Without character and integrity, public service life is difficult. And I believe the combination of those virtues that will help them, honesty, integrity, good character, hard work, learn and learn and learn and become character, hard work, learn and learn and learn and be humble enough to learn. Observe to way also for sure my Ghana ya ho ne ne ho nsensem ya wo no akro no a esaso mrasebe dwani de ma de hye wo menhia South abaton pesua so Dr. Matthew Opoku Prempe ya dodo na sarma ne se na po ena na no memende ye twam ye suapon kese a wo mfimfim mantemu University of Cape Coast sa amamre ne amane a abasobosronko wo mo de ema no wo si a wasink kete etunu ho ache ede amane man epese oman no ebefa ne ntuma papa ede efra ye to aso na ye de ma konsem fofrum na otumfo su mankwa ahene na ode atodwa se na no mra bia Ghana mraswe jafo na kwa kwahye se free neko obi ekobo obi beya oya na to mra ne mra ene ni bedie no ono de wo kase sa mra no kra no wonte si akwa kwahye mra bi sampu ene mpese wakwa kobusa ho asem se da bai ena ekwa akoye adwuma otumfo su mankwa ahene de
sans to Jawapra, na Sompa FM in some chair for Ebo Prino, say Ja, a bedria bonum ne a bay, semnisania mania manoa, a cobas will be to Sana Monoa, and one mamrania mania a baying in ano, a yanem pimpino, Nabuano never baby, now when watia na. Se gada mraspeja fo akwa kwasem rabia ye se free na konoko kobo bi be ya watomra eno ntimra no be ebedi ema ha eni kra na ye ka ye se de kokko kra no ntima njeche wunsem ya obetima dem be mfie num ne adeade a eno tumfo suma kwa hene che se ebo we isi ye ka de kire no yi asem no kra wonte da I was only nyina so nemam sene ekofa ba ye de esrese enka mo ma me break akra na nyina so de se wabu bi be ye de na nyina so de se na abayi boro asofo akonfo ka ho krebofo ka ho so ani pabika ho obi ni ye ne de oye de tiba le timod ba ye de se ne akoba de se de a ga mesrese mo ma me break akra na we de ka ma gbe mu de enka ya de aka ye friend krebofo mpedefo eduefo na asofo na feka ya bobo na ke de ho asbaba amare de se woni nyina so de a wonti mo bi ba ye ye fro mpedefo ba wo se woti bi kire jinti wo se asubese na obeti e beifo en de me no mo ya dwi na wan ne ka se e de ye no bi ye ka so e beifo ne nyina ne se abayi body na e wo nyina so for the car you say dey ho and they say to the don't tell say friend mpedefo no mo so wo che de ti obo ba ye Observe we otufo suman kwa here ene yete ne nkeya wo kire se eja obo ise ne nananom ye kan de kire no ne nkwonte se gane yakwa kwese mrabisa enti se ne sa ne tie dia na wo se nkyekire ene nchichimu etimi ekọ emiye nyina yete ye ho ase ye ye to aso ne ye de mo akọ ye ngomasua ho nsensemu ne ye de mo kọ Adisadel College mama no tua ara wo se mo si wo school ho no mo wabra abemu abako eja oye so omugweje omumnyina form 3 form 3 4 kan ekra de kwa cs o ni junior na wo ni set team ni mene wa yire ni mene aneka wo te ni mene no njemu abase omunyina ejejina form 3 a se mentimi hwase o se de ade na kokosi o yeso obi phone ena na chip hyemu ena oso ogina de ena oso wonte ase ena kese okoko team ni mene sa no a na nka otie no abusiafo asam na kwa ama sese de court ena akwakopi na court wa sasemu ya akwakopi no ena mrasebe ni owo mrasebe je fie ma de hia e wa sante be kwa abaton peso ya so honorable ju oseusu ya do no asamra ne se ju wa se ye ne se won de kane pemu a na kedi kwa se mpenimfo atwe asem no twanya ema ekokopi court wo na nka e wo se sukuu no ene garden case service mpenimfo o mo nhyehyie o mo de ye adwuma se koba se bia akwada bi eye niama ho nsem akwada bi edan sa suban bi se dia emra ne nhyehyie a o mo edi ato no mo se o mo edi bedi akwada no eno mom na wo se nka ye adwuma sense enkwada wo mo eko enkwada wo mo chese mentimi wase aba wo no ntam ne atebere asem no de akwa gina court wa abusuafo se ne mo kase case no ewo eye mfifi mantemo eye court antete ene so don for ye adoma na wotwi a ye wrami kura no court no ebesa so akwa akotena asem no so ebiewu na ono na ye radio se wusu esrem pedimfo se be bia akwa akudru no ebe ya wo mo hwe ngomasua ho nsensem te se eye regional director of education a wo mfifi mantemo wo nyina emrem na wo mo emfantutu engu akwam na asem no wo mo enkonko yimfiri court na mo hwe na wo mo nsisi asem no ewo fie ni nyina ya Adisadel College school nkwada mienu a eja video yi eje mpatako ne nsrepe wo mayi mu ana baako eyire baako mene a tese na ni nyina ha ne wo yire ne mene ni nyina no ano kutam ne mene mu a na ni nyina ha no wo sa so de ne ti ekobo dade mpamu a enye nyankopon ne fa akwam ne ni na ekobo dade mpa no so a na nkaja ne wase ne nia ne sa no ena chese hunsem eye Dr. Honorable Jose Usu Esresa asem de omunyi mfamfiri court no mfanko fie enkonko sisi ye to aso na ye de manko dwaboso se dwaboso emrasebe gani Honorable Kwabena Minta Akando na tena ye na busuafo na no memenda no ena ye kokote ye se chese ofri ni mpotem wono mo ednani ekire kumase na wato aso akonkran akwa kodini dwuma na omonam kwamu omo ba no a wone na driver fo
and then the bodyguards are no more and hini empotem more and send a car tie the bepa you say Dravenino so said asem ne see you no mu ya and say sprinter bia no so efri eye kumase atwam hini a no so na ni kire eye baabi ani kwan so saa chese ne car no atete ne chese ne nyina dia kwakobom si ya panya ya enyame ne fa kwam anka busia enka asem kese pa na ato o mayi no na ntete a chese onabo kwabena minta kando na driver for no ene emrantia no no mo enam no pinua epripraya si ene mo kase eye konfono chapan ya sabia na mpenim fa sesa wunum edu mo ababegu a doctor for ejino mo na so ntentene ewe se omubenya omo ho edidim entiti e kire se opani kwabna minta kando de ebe kan se eya ne sa ne ho ya ne sa ne mum driver ni no a na okuta ne car no ene bodyguard no ano no so eti car no animu no wo mo ene entiti e kire se wo mo dabre mo eden kakra ena wo mo so a na omo te sprinter ne mo so no entiti e kire se dodo no a epripraya enenya asem keto na adehye bia accident isiye na omani tuemu nchirimo omode mayeni Medine Honorable Joseph Agman. I'm the assemblyman we also to some electoral. Yet your master Ebesna for your sprinter passenger of 23 passengers. 20 ye try in the hill. You do your Nicotiano. You say, mimic front of her. You so me who say, V8 now you overtaking. And to you overtaking, I think it was some blasted time. Into your driver, and trip requires also busy and chain. And I say, can you push no hitting? So they collided. If you come out and that's not what you also into Nicotiana assembly. They say, sprinter there 23 passengers. Not because group is in Chelsea. Not sprinter, Mr. Sin Chelsea. Dina V8 no. Anushi sabi neba. And that's when I'm so free Kumasi. Zanko ayi. This V8 year overtaking. You know the ball. Net was some men's. Dina car ready back when need the kind. Hunting no do no park. I say we V8 no. Na car ready speedy coy. Dina sprinter ni si. Ben ku ha say. Na V pick up nso si Bruno. Dina kwa ni musha. Ya na fa ni pa mi nsa do nko hospital won dina. Ma nyina branch. La na ba akunan no mo maka nyina mo na ho na no mo hye dem plaza ba akunde no wapira pa. Ba akunde ntimi nyina na. Me na me hye ti me ba no me hu se ka no. Na me pre. Oh ana o mu free say ba. Ana ka yo free say ko. Ti we say ready po mo na play pa yi pa. Observe to way a rehosem honorable kwabena minta akando mrasebedwania owo mrasebedwe fiema de hye wo sehwe dwaboso abato mpesua so accident ya na wotwe awieye eye na no memenda na dwo onyaye ewo eye nyinahini abonten so na busua bra tv so na behwe so ade sprinter no a ne Land Cruiser no ekokobomu no na amoamoa saa ede si honom no ano so ne Land Cruiser no otimo no se ne esi aye no senke koye kasi bidi ankaba now ka akwa asem foforo nke ye funeral crowd dada yakopon ye dana se tie chese omo edu omo afri eye nyinahini edu omo ba konfa noche ama doctor for ehwe tie chese ono abokwabna minta akando de na ho ya ne sa ne mum ne driver ni ene bodyguard na oka ho no na emu odene kakra ene passengers bi na omo so mo sprinter ne driver ene wo mo na omo wanim ho so no yeso mo prepare kakra na ejampaye ne yebo se yakopon no a osaya de ma doctor for je hu sikadie no ode na yere satumi no ebe ka wonu ye gina we so na no pen samo e popo no e de be som no ye de mo sia na ya sore ama omahene atena se biu e de ade acha bia dwumadie no atwa so be de e de na ya bo amali bia boga aseda